नाल दी दिला मॅडम 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 फाट जाता परत उलटे गेले मॅडम 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 एवटे नाही मॅडम फाटी झाला मस्त Sukhin is making children in Goa smile by offering instant nutrition that tastes great. Presenting Sukhin. No additives or preservatives. Nutrition packed, easy to prepare, ready to eat, tasty food supplement. Helps to develop healthy eating habit. Prevents malnutrition among children, regulates hormones, strengthens bones, gives energy throughout the day. No more raw ration. Benefiting children with no pilferages. Register at the nearest Anganwadi today. Issued in public interest. सर ओके मस्त पाठी मस्त पाठी For patients to lie down and this and sample to be removed. भीतर How much is it? हाँ चल मैं blood camp Ravi is your blood bank. This extra. You can go to any village and basically you don't need a specific hospital. So, tell us how these facilities and other food. मोबाईल आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प सगळ्या ती 2 व्हॅन्स आम्ही आता एक नॉर्थ गोवा एक साऊथ गोवा Okay. आणि त्याचबरोबर त्या बोथ द व्हॅन्स विल हॅव ऑल द फॅसिलिटीज फॉर डॉक्युमेंटेशन and basically so that you know from the outreach point of view, which generally you need to have we used to have blood camps in a specific place. Now with this is mobile. This can go to any part of the state. You can go to any village and conduct them. So that is how we plan to propose. So we had got this under NHM and so we thought we'll launch it today and this will be as of उपयोग सगळ्या लोकांक जातलो. जायते लोक म्हणटा कॅम्प्स आमकां ऑर्गनायज करूंक जाय. तर तुम्ही गांवांत वचून तुम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प्स तुम्ही ऑर्गनायज करू शकता. त्याची स्टोरेजाची कॅपॅसिटी आहे सगळ्या रेफ्रिजरेशन सगळ्या म्हणजे ब्लड एकदा कलेक्ट केले then it can go to the exact place where that is to be stored. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस जिसके पैकेट में होगा +F साइन. इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. डे टू डे बेसिस व्हेकल चलतली. Around 25, 30, 40 samples can be collected. युजल तुम्ही जे कॅम्पान 50-60 रुपये ते सर डे टू डे बेसिस व्हेकल चलतले काय स्टेशन आसतले. पळया स्ट्रॅटेजी करचे पडटले कित्याक जे खंय आमी लोकांक पंचायत आनी गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान दिवन आमकां ते करचे पडटले आनी ते योग्य तरेन करूंक जाय. तितके गाडी जर धाडली फॅसिलिटी स्टाफ धाडल्यार ते करपाक आमी मेडिकल हेल्थ कॅम्प्स बी ऑल्सो जे मेगा हेल्थ कॅम्प्स जे देशाचे प्रधानमंत्रीने एक सांगलेले की प्रत्येक राज्यान आमी करूंक जाय
ते जेन्ना वयता तेजे बरोबर हे बी आमी सेपरेटली आमी हेजे वेगळे स्ट्रॅटेजी करून वेगळे तरेन आमी तेजो उपयोग करपाचो आमचो प्रयत्न करूं. सो वी टॉक अबाउट GMC ब्लड बँक एक फावट ब्लड बँकान रगत कमी आसता सो हे कितले बेनिफीट जातले जातलें न्ही कॅम्प्स एनकरेज करपाक अवेरनस करपाक. This is not for awareness. This is actually to collect the blood. Yeah. But also we can talk to the people. There are so many sports organizations, youth organizations. All the people. I mean, we have to encourage people to come forward. Ultimately, people come forward. जाय ते फावट आमी पळयता की जर फॅमिली मेंबरान जर डोनेट करपाक जाय इफ ही नीड्स टू रिप्लेनिश द ब्लड मेनी टायम लोक दिवपाक तयार ना आनी प्रॉब्लेम थंयच जाता मागीर आमचे कडेन शॉर्टेज निर्माण जाता. सगळे आमी आतां प्रयत्न आमचो चालू आपण करपाक जाय. तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान बी सारकी प्रसिद्धी जावंक जाय की लोकांनी बी फुडें येवंक जाय. ब्लड डोनेशन इज एब्सोल्युटली सेफ. So sometimes there are even large number of WhatsApp groups as far as blood bank and all. I think our So things are think running okay. Nowhere, we have never felt there's a shortage. GMC, there's never shortage. Thank you. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.